Tua masuk dong mereka sini atau rapate dong mereka mana Torjono sehari mau lihat dari Tuhan Tanah Besai di pangaramo kanitangan di perdalanan di mulut talumowi inau ngojak si majojak ni amat bupati doa inata songoni ng rombongan tu desa Hutalutung alani dohonon nabi mah hatani na tua-tua asa binangan si hoping binokak ni Tarabunga nungau jabe amat bupati di desa Hutalutung horos makabuta amat bupati songoni ng masyarakat Tapanuli Utara asa dorasma adoris ador silomani roha biasa saat ni amat bupati do rombongan tahina maparbuela dohoi polana asa sasa ni sorut takasa tino kutuokean biasa saat ni amat bupati nanjok tutan nabi masih firmatodi asa firma poki bahu gaul pasalongan firma todi nama bupati saya lucu-lucu manang pasalongan firma todi nama bupati Gabi Parhubas di Tapanuli Utara suak semua di manang ditinang baru menalu ina nasori pada di tempat-tempat nih masyarakat Tapanuli Utara ina si Panguloy di tempat-tempat nih keluarga ina si Parhubas di tempat-tempat nih masyarakat Tapanuli Utara atau rak ngadok horas mehita tulu hari horas 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 Soni di Hamuna dia amata Bupati Bapak Torang Lubat Tobing Nasian Kabupaten Tapanuli Utara kami semua keluarga besar Raja Guguk Aritonang Siregar Simare-mare Siaturi nang sude pe amang nasu Doki selamat datang mahudok hami tuhamuna di Haroromuna jala di Haroromuna sangat lebal gatutu rohanami las rohanami sayang giat matutu ulawon pentas seni dan budaya yang kita adakan di desa Hutalutung anggiak ma pabahan siriburni rohaon dengan ribuan sudena nang soni diaka hamuna dohot rombongan saluhutna las marohata manang so dia peamangan non nahupatu pahami aka kegiatan las marohata disi sayang giat ma di tangan-tangani Tuhan akau lauta ima
dalam rangka pentas seni di apalah sadarion. Jadi sebagai kata ucapan terakhir, selamat datang di Desa Luhutna. Saya ucapkan 3 kali Horas, Horas, Horas. Horas, Mak. Doa sudi rombongan Nasian Kabupaten Tapanuli Utara. Amang unsur pimpinan Kecamatan Muara. Amang anggota dewan berdomisili di Muara. Pagdulu sehari mau lihat di Tuhan Tanah Basai. Napatong-tong ketukion Ari Silas Miroha Girita. Pagdulu sehari dohoran nami tamang bupati Desa Hutuluntung na sian 5 dusun. Perjolo dusun Sadaima Sosor Pinanga, dusun 2 Sosoronan, dusun Tulu Lupa Tonga-Tonga, dusun 4 Pangabatan Binangarihit, dusun 5 Luben-Lubis. Nah hinudulhon ni 145 kepala keluarga di Desa Hutuluntung. Sada unit SD, sada pitu tolu-tolu 52 Susorlotung. Gereja, HKBP, GKPI, Dohot, Pentakosta. Didok na tua-tua, manang didok parede, OP, hea. Berkedepatan, kami masyarakat Hutuluntung sangat mendukung kegiatan na pinatupan ni Mat Bupati mabain pentas seni dan budaya di Desa Hutuluntung. Oma nasoboy tarhalupahon masyarakat Desa Hutuluntung. Ang giat matuwari na manghuton. Songon nanidot ni edenya kaya na kota. Tonahon maamang. Tunamang katihok. Asa dilanjuton. Ahan na dibagasak pikiranmu, ahan na dibagasan ati-atin, laho mabangun Tapanuli Utara, khusus Kecamatan Muara. Takas do diboto pamarentah ng masyarakat Tapanuli Utara bahwa Kecamatan Muara adalah tepi pantai Kabupaten Tapanuli Utara, jala tujuan para wisata. Kami sangat mendukung. Asa mo ito na honon mo yamang manang naisip na makatiho. Asa dilanjuton pikiran angan-angan dohot na sinakap ni Rohani. Laos mahitiom ma hupasahat kami pangiduan namin. Didok na tua-tua ditoru do tangan ni namangido siang kijang tangan ni namajok. Alay hami masyarakat Desa Hutuluntung takas mangido dohot tangan natedik di pangurupion muna mamereng masyarakat Desa Hutuluntung. Mata pencarian ni masyarakat Desa Hutuluntung na mata pencarian campuran. Dang buhay dohonon nami mangolusian pertanian. Dang buhay dohonon nami mangolusian nilayang. Ala natakas di berek kamu molo Desa Hutuluntung, tuk-tuk di habis syarat, tuk-tuk di hasudutan, duluk di rumian, tao di joluna. Alani menatap makilala maroha mahamua mang pamerek tanami mamereng masyarakat Desa Hutuluntung. Molo tuk songoli penon adong tarpatupahani na ng tarpasatami proposal alay di luar ni proposali mungkin adong dope na sa tarsurat di proposali monotun secara lisan pe pangiduan nami ba ukakma rohane pamerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengelusi pangiduan nami berkedepatan
adok sada di desa Hutalutungon mangga bonani mangga alai molodang disemprot benuang mangga nunga hurang parbuena las marhition moloboy adok panggilan namin yan adok semprot niyan asal disemprot manggai asabuy dalam panguluan mana pacarian nih masyarakat desa Hutalutung alani amang nahu pasangapi kami pasahatan namin mah proposal nang hupatu pahami ang giat dalam mangidon sa mata pamarenta na di Kabupaten Tapanuli Utara. Hupasa kami nga pasahat ma amang. Atong dalam parsidu pangata dohono nami ma hatani na tua-tua asa sirunggu si tata tubuh dirubah-rubah di bagasan parsidu pangata di bagasan tikyon manang ngadi dia pehita maringanan amat tadi batama na mangaramot hita huhut pasahaton akar ragam ni pas-pasuna asa sasa ni solu takasa tidog tubak tiyan nung atakasi ta pa Jepang bohi di bagasa tekyon basama to hatay di liam marihita gajang umur leleng mangolu satu nakabian so ngani mahata na uli hata no di gading sanhami toko masyarakat desa Hutalutung horas mamantau bupati horas nang na Filipina Oras. Jadi ano dia si Pak Bupati deh proposal tahun di kata sambutan nasi deh. Soal lima boy main tamulat. Kalau nama nortor anon main tamulat nortor mah. Ini kulina. Mulat mahita mereka mau musiki mereka mau musiki mah Sudi masyarakat ini Hutalutungon majakon haroronan lau sido mese sodo wakil ita anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Ahmad Siregar Soksongoni Muspika mata camat, kapolsek, dot koramil, dot sudi rombongan deside, kakak guru-guru kepala disodotong, kepala desa, tiga kepala desa uber kami do dison, nang sian karutung, sudi do sian kantor bupati turun noaing tu Hutalutung, dengan pindah kantor bupati noaing tu Hutalutung, martoba suit. Lausido sodong saya ka rombongan nam ya karikanan aka pengusaha sudi mamuna subuhi panggori hai Mercedes toko masyarakat ison opu saroha songonia mata litong si mare sudi mak akadamang doh dainang amang situa do panguda perjulo tapuji tuhata ala toktong di bagasan ay pasok kita sa ditikyo jalaino dihirin perbueni perpungot taon naing manian marseda hitabi saunari nang tuak katiki na naing rodobe alani martoba majo hitabi alaholan di bagasan sadani roha rohida boy mabangun Hutalutungon boy mabangun bona paso giton unang arong di aka berbulat-bulatan unang arong di aka berguturan sada song dayonay asa unang merdua song dayo tua molo sa lilingon jala molo berekani do torok tanwain dison sudi hadir nuang dison sala rohatta lam tabbasara marohatta rohatiki nanang roh alani mauliate ma jakatamang doh deina makin terharu kami nama rejidat danami do inat tapi nak kini tapi neng manedit do iduna
Dalaino dia kadamang doho benan nahubulus sami 8 tahun mahami, 7 tahun 3 bulan mahami dungojak dari berkobes. Udang doa hamaulon tabulus, hamaulon ni ekonomi, hamaulon ni infrastruktur, akadalan irigasi doa ka lanasi. Alanido dia kadamang do benang siya detekat do dihang do sudia karobongan namion udok kami saliling dilihat dihami haborsiaon kepercayaan ikut bangunan nami Tapanuli Utara, ikut bangunan nami Kecamatan Muaraon, ikut bangunan nami Desa Hutalutungon. Lungun munaya manginang lungun nami do. Hidup di Indonesia, tangismu adalah tangisku. Hidup dia kadamang dohok dainang asarohami berdulu hamu nya 3 hari baju pangdo amat terkeris saya tonahok do Tuhan 3 mang bupati dulu muahami intalutung nanasida. Yang neberu bihami merecara ison penanaman penghijauan do amat takudim alai 3 halak bohami siok do olang namat takabaladi do lau siro dia kadamang dohok dainang disihol ni rohanami boy pajupang boy do tamur kene dua nami lai do aka ibotona bohaman yan asa songon nani halungut tomunay na tahalungut toni boy salpui gabi Roma aka persaulian nakok ng aka pangabahan tua katiki nanay alayon sudi na berjolo ikon mulak tuhitar jok udok kami dangadong na boy mabanguk kita molosok kita sadil iko kita ro na kerja keras, iko kita ro na mula-ulaw, kami pamareta orang mengurupi do, orang memfasilitasi do. So nani guaram muna nakining perlu dihami bibit di bawang, perlu dihami mesin semprot, perlu dihami komputer. Perlu dihami nagbangun ng persikolan do aka lanaas. Tugas namin na. Alay perjulo do hita, ikon girado hita mangule. Alana dihamyan inang juk do aka ama mablokot tiki. Mulai manugo satu botari, lang gudi tua. Ada yang gudi udah tungod ng adong beraya deh. Burang gobe. Terus do, wih kapo, parhasean dik, tang ismane ina. Waktu itu adalah uang, hebeng gue, tiki. Alanima, udok kami nak kini, dangadong na boy mabeng kita molosok kita sadiri. Alani dihirim perbuih ni perpungat todo ikon lam rumingges mahita mersugut minggu naro ama ina turun tudadang doh tubelian mananga tuladang doh tuleu tudanau na boy si bainon nami so mahita masirarian naking piga-piga natabangido tomat tabupati tugas nami ada na berjolo ikon hita ro konarong niata lau mangula niata untuk kerja keras. Boy do tulabo, boy, alay na yung luksay niya mula-ulaw. Sagalas dua boy ma, unak sa pimemo. Arra, sa tugin na tinatayan no. Alay pos dorohatay na, marhide-hide parpungat tao, ang wakamat tano ringas-ringas naman. Minggu naro tuladang, dohot tu tao. Martoba cuma tu. Jadi
sebetulnya buat kami semporot asemaus do di tagi mata kedison nama saya dong perpunguata di Sibadang tay amar bormi kami di Sibadang dua hari kami di si Marbor. Nah ngau buat kami dong semporot alai ikotong dohita mangarawato jala molo uta bayhamian non alatot ikolam tabaringgas mahita mudah-mudah songon adorak sewalusi usul taon songon sihol ni hita napi nasaha ni yanak kota nak kini berhide-hide laguna jala ido di akadamang dohok dainang nakin idok nasida tonahon amang bupati Tubang Gatin asaboy manguduti bogasmi tonahon amang bupati Tubang Gatin asaboy mangalanjuton na sinuami jadi di akadamang dohok dainang kebetulan bulan 10 adong pilkada pemilihan bupati ta tahun narobe merperiode alai dipahatok pemilihan gabi bulan 10 tanggal 10 nanai huruf di sini sudah mahita menggunakan hak pilih ta menangisi beda pendapat beda politik beda pilihan akan wajar tuh alai unang maalani pemilihan kebiarong perbedaan kebiarong perbulat-bulatan ay ulo dosoni binering seredisa hola nalani pemilihan kepala desa tabagarisa pero hola nalani pemilihan bupati dan masyat to anak kana marhamarang mekanisme doi jale konadong koi berperiode do kepala desa berperiode do amata bupati ali dia tu ngalani kebe berbeda kita jadi arong disi paraloan alot alot tadi inna dangaongi namaralo na marcatur do bertiju markarate ido na adong alona molo pilkada kompetisi do on membuat juara songon persikolai juara sede juara 2 ina ido om jai sudi namar mitra do alani ma pos doraku dia kadamang dohok dainan so tungadok kita gawe adong perbuturan alani pilkada dohok pemilihan kepala desa alai takas mataida takas mata bereng isi runa taluk gawe perpubas di kita budanggon ala holong merpebuat olong mengalian sembako olong mengalian ampolok seorang pemimpin sahalak calon bupati na olong mengalian-lian si songoni ang wirang natuhobi pemimpin perjuludut paulakon harugian na ini hitan no rayak no tinggal honon naman no jala ikon kita do mencegah calon bupati ta unang gabi menyelewengon unang gabi korupsion kita do mengebati jala kita do mencegah alani postur aku dia kadamang dohok dainang saudut saduluk pita nakin mungkin awang burai di nabinasa ni anak kotai mulutuk pe suarong mulutuk pe adong nahurak pas dia mang bupati taringot Tuhan minay hutaon berlebas ni roha mamangin mungkin pilkada nasal pudo raya deh alai dihaminangi ay harus omoni nama sahay di Muara ala telu bupati ta ada bangunannya mata bupati be Muaraunin terus do tapi aku pembangunan tuh tahun alana dihamidangi
ay ururusoni bangun majodele tu tanangan asau pilit tamu inna ya do tu hami soni rosyad di sa hudok sa tikini mula mahamu alai dok tu bupati jolo bangun kau madelanan asau pilit tami hamu mula kamu dipilih so pilit to hami anggo utami bangun dok kudi toho matutu puna bangun luat naik nak so pilit bupati ta ro akhirnya rodo minta maaf tang napala hudok asa songoni hita dalarang na rohodokku unak pilit tamu dahutudu tunggu bangunokku tamu na ini ku damat to nasal kui may alay ngay paingok dala hinak kini dala songoni paduhan ni na duwe-duwe toko masyarakat nalaw mga lanjuton pagkubesyon namyo aupe alanga usua bogas bahenok kudo isi na menguduti pagkubesyon namyon na berjolo nawolo berpihak tu rakyat nawolo memikiri rakyat nawolo memikiri manarihon tu akabartani do tu bardekte do tu aga lanasi alani adong butiki na sugo elwen patarya sonon nami alai pos maruhari damang dohok dainan songon pede manang lungon ni anak kota anak kini nabuhi songon bupatita doi lau memikiri hita masyarakat kita panulu taron khusus na di huta-huta alani mau lihat ma saya patulus Tuhan ma akan nakasakabi dobe tuak katiki nanay ro nyon aka pangi 2 tahun biga-bigon naki narok komputer narok sepeda motor adong sound system adong bawang adong mesin semprot alai martang kajojo remajo tabah sudiro oporlu alai na oporlu ma na oporlu nalau panako akabangabahan ekonomi anon terutama tu ekonomi maju ubentu hami maju anon tu hutat tahun bibitnya anak perlu ditenan bahwa itu nak perlu dak sound system dak kareta jadi bawang mati nah, oke jadi bawang onan non kuliah kami be tuhutat tahun martoba majorita bisa aja gadis pertanyaan buiro termakadai mahodot gadis dah so dia non abiahan yon alay sonodo na berjolo ikon nagirado hita ikon na adong konyakta mangule merbawang ayaru songoni dijalo siya namat kabupati ni pinalubu ternak habis sorong rohana be ternak sorok hadang nga sorok panganon na pakat ternak dungiliano pinahalubon basoy na malas ni rohana idulu amat kabupati musi 2 bulan nai tangi si be pinahalubon ang adeksigusi ala di halakad doy alang go di hutaon postor aku moloy leanan non bibidon ikonoma gabe habauran ni aka pangabahan oma non aka panako persaulian to kadiki nanay de ulia kami bian non teknisna amata kepala dinas manon dohot kepala desa baru nabangihut mesin semprot perlu di hamu iro na mesin semproton ya harus ngoni hulian hen traktor jetor so kadak perlu jetor na mangudah umei ada perlu iso nah ya harus hulian no tapi hulan ke udi utamu doa inang ke udi ketua untung duluan ini gabe hulan di ketua pas untuk sewanian no semproton ikon narak bosudi mamakyon itu naneng hudo kato
ada mungkin seri-seri nah jadi kuliah kami bau kami somno eksere nak kuboto manangapigan no kibutuhan muna alay tabau nami rupiyon alay margiliran matongan no mamakyon asa dinggan mangkataw balong amar boras bato kamu tok tuje mo ni bupati nang busa sa kilo dah hadi ampo hatak kumay ada dah nah jadi ima dia kadamang do dainan nah jelas bibit ni bawang mesin semprot baru aka usul-usul nasingan non termasuk pembangunan gereja rehab yan non kubentu kami betong melalui amata kabat kesra tu amata kabala desa desa ngonima ya kadamang do dainan tanggal 10 Oktoberon sudi mahitan menggunakan hak pilita memilih naulo manoruson pembangunan tuakatiki nanaingro ido di hati Indonesia ina lanjutkan jadi songonima dia kadamang do dainan oras